ทีนี้เรื่อง intonation เสร็จลงใน What is intonation? Intonation เลตมา Intonation is the rise and fall of the voice in speaking. Intonation เลเกาสับฟูโอ khorang-kchuma, háséma อุโมโนเซสายโอเกาสามโมโจเคเลอุญญาโบสิกนัลนุโมดิเคสิคงกระครองจุมาคงกระเกครองฮาเซมาเซอุญญาarpho ตินิโยอังเจ้าโนพรงนิหงเลจินิเกาบรูครองจุมาองผูโอเบรคีเยสเปลลิงสยอไนอาเคครองฮาเซมาองผูเคบุกตุยเลตาโนสยอไนโบโนเซเราโนสายขนาริเนอังBru Grammar boy ni se Nrao pore khnario ze Bru Grammar snongin chunai le bo bui no laye pore maine phaidi khe rai salaina khorang-kchuma umphu khe e u layo nai khorang-háséma umphu khe bu e o layo nai akhe bonom siyaw nai ni bo ye example laye nai grana tau khe bu bir nai ma tau apna se hnya o akhe tàu u mà khe tùy tàu sanang mo abuna se tàu u nyo kau mà khe chung kau samo no khe kau kau u mà khe slai kau mo na se kau u nyo khe Nrao boro nu nai e u khe bu khorang-kchuma e o khe bu khorang-háséma hai ni ma u I khe bu khorang-kchuma pho la yak nai khorang-háséma pho khe bu o I no la yak nai Example ang lai phunai tui sa o mo ke bu sa ka wo tui sa mo na se nyo akhe tui sa ke bu tui hyol khlai bi mo tui sa thui ke bu chinim sa o tong mo thui thui o mo ke bu chine rang ma pa ye thang ke song thui o mo ro nu o khorang-kchum ke u I khorang-háseng ke o Iไทยธรรมะเอสุเยสะเการิสะโมตงเคบุkhorang-kchumaอาเคkhorang-hásémaวเคบุเอไทยหาองไนสะเการิสะโมกรุยองไนบุนมจิโซยองไนนิบ่เยจง example ลายไนกระนะพายุโมเคมานุยบาวะพริโนไพโซเยหิโมอาบเคพายุอาเคพายุโมเคhing ye phai mo abokhe phai o kadi mokhe ya thi bai ke ka ye hui mo abla ke kadi mokhe mphang o kadi bodeng ke se brau juda ongo thai broi ma yu su ye sakaori samong ke bo khorang-kchuma yu su ye sakaori samokroi ma ke bo khorang-háséma bonom chiyaw nai ni bo ye example la ye nai nai buo mo khe chung moha su manoi bai la tha bai umpho pre ke hano bu ye hui mo buo mo khe chini msau tol khla ye bu khlai thang mo abakhe bu thuo mo khe tui ro umpho thu khe ung sing mo abakhe thuo thuo ma ke thuye jong mu troi thangmo abake thuo boding ke se brau khorang juda ongo thai ba ma ei suye ri sa mo tong ke bu khorang-kchuma khorang-háséma wo ong ke bu ei suye I ni sa ka ri sa mo krui ong nai example nai nai pingu mo ke mui ro ping mo no ke pingu mo ke cho kheng mo no ke bingo mo ke insu rao pui rao chung bing sa mo bo ke bingo bing no mo ke ang ya ma tre bing bo ke sa ka o ri sa mo krui thai do ma o u ke bu khorang-kchuma akhe khorang-háséma o ke bu o thai ha ong nai example la ye phnu nai tong ke bu nangkhruhmo hong yo nai ma tong o ma ke bu manui ro tong mo sung o ma ke mui ro sung mo sung o ma ke mui ba han nam ye sung thang mo tre nai lai phina
Thai sning ma double R rikhebu khorang-kchuma R thaiham khebu khorang-háséma. Example ang phnunai hor khebu jungmai muiro sungmo hor. Akhe hor khebu nau ye jungmutrui thang chumo hor. Ri khebu jungkutai chumo ri. Rio mokhe jungmanui rao bingno rimo abakhe rio. Thai chaima double N rikhebu khorang-kchuma N thaiham khebu khorang-háséma. Example naina wang mokhe manui wang ke khemo. Wang khe junglo tang phuh wang khemo. Jungya mokhe junghor sungye jungyang mo. Jungya mokhe bu jungyama brau sei mo. Thai skuma double L khebu khorang-kchuma L thaiham khebu khorang-háséma. Example laye phnunai pal mokhe bole bru pal khaya ye himo. Pal khebu bola aini hamthokmo pal se ye jungsamo. Phal mokhe ri bola male phal hale ye jungsamo. Phalo mokhe jungmanui ro paye phalmo. Thai chima chini Kau-Bru ke W by Y ke semi vowel se lao W suye khorang klau breku khorang bara breku naye naigrana. Achu ke khorang klau thu khebu khorang bara. Tumahin ke W paye tre thaiha letter ke tongbo ye khorang bara. Chudi mokhe manuro chu yok naima bokhe khorang klau. Suo mokhe riro sumo. Bungno suo meya 8 tongbo ye. W paye. Tinile boso ono Khakhomthai Nrao mchi khna ye asa khewo buskang malai phinai Khakchangha.